Ngisebhanoyini ngihleli eceleni komunye ugogo. Siyaxoxa-ke nalo gogo kumnandi nje, usengibiza ngoNicki Minaj, uthi ngimfalela noNicki Minaj. Ugogo nje oseyintweni nje, owazi izinto nokuthi nje usazoNicki Minaj egugile lo gogo. Lo gogo lo ngihlangane naye la ngaphakathi e-airport mesiyongena ewelwe iy'mpahla zakhe. Ama-security ekude ngamsiza, ngamfakisa enqoleni yami, sasala sesiqhubeka sesihamba ndawonye nalo gogo. Naye vele ethi naye uyongena ebhanoyini vele. Ake lo gogo nhlanhla leyo kade ama-seat wethu andawonye, ngihleli kwi-seat eyodwa naye soyi-2. Yabo sihleli kule side elingalala ebhanoyini elina-2 seaters, not le side elina-3 seaters. Ina-3 seater. Ake sihlena lo gogo endleleni uyaxoxa lo gogo lo, yilabo gogo laba abaphila ubusha, yabo nje ogogo bebephila impilo ephezulu besayi-youth, yabona nje wazi izinto, uyangimotivate nje nangempilo, and ungitshela ukuthi uphuma kovakashela ingane yakhe phesheya, ingane yakhe kanjani ihlala phesheya. So nje kumnandi, I'm having a good time. Ake ze silendeke, mangabe silenda nje kuvela lingena amaphoyisa athathe lo gogo. Hawu ugogo athi ntotakazi yami usasho kumina, amaphoyisa amthatha igogo asinesikhathi seshesha. Hayi-ke ngisathukile-ke nami, wonke umuntu kuyaphunywa-ke manje, wonke umuntu usebheka aze ngayo, wonke umuntu igundane lemgudwini walo manje. Hayi-ke ngithi nami ngisahamba nami njengegundane ngemgudwini wami, nanka amaphoyisa angithatha, amaphoyisa angivalele kwenye i-security room, yabo i-office inyana thizeni ek-investigator kulona abantu khona la e-airport. Amaphoyisa athi lo gogo uthi mina ngiyindodakazi yakhe. Ngiphike-ke ngisho ukuthi nalo gogo lo angimazi, ngihlangane naye nje la e-airport. Lithi iphoyisa, no iyabonakala i-footage uhamba nalo gogo kusukela eminyango ungenele e-airport nize niyongena ebhanoyini nahlala nobabili esithini. Bengeke kube i-coincidence. Engako ngithi ngiyaphika amaphoyisa akhe athi hayi ntombazane, ngisho ukuthi nahlangane naye eminyango ngamsiza ikhwama zakhe eyiwili. Intontoni ngamcoshisa, amaphoyisa akasho ukuthi hayi-ke kwamasuitcase nalo gogo ama-fingerprints wami ayatholakala. So nami-ke kuzomele ngihambe koyokhuluma enkantolo lento le. Hayi-ke sengihlaliswe laphayana ekhawuthini, ngiyakhala, kuyacaca ukuthi ayikho into yami la. Ngiyakhala, ngiyazi ukuthi ibhadi elingaka elingehlekelelayo liqhamukaphi. Sekumele manje ngithola ama-lawyer azongisiza kulolu daba. Into engizoyithini le? Hayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi kusenjalo ngisahleli laphayana ekhawuthini ngisakhala, iphoyisa liqhamukeke libuye lithi hayi sesiyitholile i-footage, mangabe usangena from outside kuyabonakala ukuthi buhamba wedwa nalo gogo lo behamba yedwa. Bekayiplanile yonke lento le ukuthi akushayise laphayana, because bekazi ukuthi uzohlala esithini thizeni. Sekucheck-iwe-ke kuyabonakala ukuthi wena buqhamuka kwenye destination, nalo gogo naye beqhamuka kwenye destination. Ungahamba ntombazane. Izalukwazi zey'nsuku zokugcina. Ey'nsukwini zanamhlanje sokogogo-ke manje abathwala ama-drugs, akusasiwa ama-slay queen. Nina nizoloku nigada ama-slay queen, kanti oma benu, ogogo benu sekuyibona-ke iy'moshas. Ngasinda kanjalo-ke emlomeni wengwenya. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.